USAID the Tibet Fund she ari rokso chega ni ge zenju pyemin namgi jizo dedun ta geyi tishin rikshon sungyob la mikbe lo eshiye pyemi dudu ki benjo ta jizo rikshon chegi suni kontrol pewa shebe lo nga zengi leshishi unje nasong. Tian kesa sugar daram sale pyogi dogar chobe chogantu USAID rokso ki gyagar ta duyu ki leshi ngeden ba kushab Stephen Olive latan leje ba khaji Tibet Fund ham pyogi tepsa kangi chokso kushab Bob Ankerson latan leje ba khaji tishin pyemi tiksu ki sisab shiri kalun changra thalam doma cho pyemi ma jidul henzo ki chokso shimba doma tsirin cho ganden potan yikzang ki chungji tang tishin pyemi tiksu ki lhenkan kha ki chungji tang zezo namba je lhensom to ari rokso nipe pyemi tiksu zobur gyurwe pyemi jizo la membe longa zengi leshi te unje na song. As we've heard today, and I know it's been very evident, that the United States stands firmly with Tibetans in Kapter kese lerim chedu chebeb nawe USAID rokso ki gyagar da duyu kyu ki ngedun ba Stephen Olive lage ari shungma nyi ki pyemi shiditan chamze rikshon sungyob la gyabgyor che tombo yuba te sebo yimba mase kong talo yardu su ari gesa Washington DC nandu yobe kapsu yang ari mangso ki pyemi tan pyo ki rikshon sungyob te shumba mebe nyingtob la yiche tan gyabgyor chesam yuba ngoy su siki chung yogor tan tel tari kong shugar do pebne kyamgyo chombochoki uti lamdewo pyogi chöda rikshon pyemi ngowo sungyob nanken soda ngwesu jewar hajang gazor chombocho yobata pyemi namne rangi tumu mayinbe rikshon sungyob ki tela ari tuitado gyabgyor yoba shegobata tari nganzo tel hensom nangwa teya pyemi tiksu ki migyu shin ari pyemi chöda rikshon menyam gyunzila gyabgyor chesam nangi yoba sedo nangi yoba songso. And so as you heard today, this is my first visit to Dharamshala to meet all of you. I had the distinguished honor and pleasure to be in Bangkok in Thailand. Kongi tadung kong Thailand sugar dharamsalar peba che thoma te yinya kong tengwe Thailand ki gyasa Bangkok nang du chale na we kapso pyo nang ki pyemi dedun le du chale nang yu kokap chung yogor tantel kap ter kong namne pyo nang ki pyemi chöden ta denja la nyenchap zawa ne ma shaba nang yu bata pyemi namne ari rokyor nam mutu ne longsu chugyu yu ba ngede sweba tishin rokyor ki leshi teda tunben tenba yongju che ki migyu zobo sum sungbe tone chale nang yu ba sungba tantel tari kong la leshi teda lo eshi e nang ki pyemi to begyu kokap chungwar hajang gabob chimbu chungshi yu ba songsong. As many of you know, His Holiness the Dalai Lama has 4 principal commitments. Chosun kapter Tibet Fund rokso ki chokso Bob Ankerson lagi pyemi lana mebe uti jinang khosa kyamkyo chimbu choki toki tamcha shile sumba te pyo ki choda rikshon geyi sungkyub zegyu te yinba tedariyan tari ki leshi te yi zenju pyemi shenyuen tan chode rikshon sungkyub pyemi nudop kongbe shionge namla lega tegyu tan pyemi jizo ki benjo yargi tangyu che gombu choki togon dubyu rangla mikshin yuba tan teyan pyemi tikzu ki lento nyamde tonen nangyu yinba song. Kese tuzik ta dun pyemi tikzu ki sisab shiri kalun changra talam doma choki konsyam ge chebu choki lana mebe uti lamdun ta pyemi rang miri ki ngowu sungkyub nangyu ningdop lakbar du gyana shungi tamja won nebe pyo nangi pyemi tsue shumba mebe ningdop che la shide pyemi namne zenju nangdu longu tukju rengal hagi jesu yang rangi chue da rikshun geyi nam minyam gyunzi nang tup yogor ta lakbar du pyemi tikzu ki ngwene zenju pyemi shunge chue duwa mi rintang ta chamda nyingje sangju tembe sheyun tebe tone pyemi tsam mase duwa mi rigla shabde dup tupgen ki mirabshi tung yogor tantel ari shungi tabar gyabgyor nawar tuji che shuwata chabje kushab Stephen Olive lani thalen gyagar ta duyu kyu ki ngedun pe genkur langbata dene pyemi hendu chale nawe nyamyon teshin tenga ta mindawashi gyongyu yinbe maung par leyun kyuwe kapsu ngongyu yinba songsong. And your experience is going to be really different. That much I can tell you, so that when your tenure ends, you remember my word. Thank you so much. Kesa ari rokso ki mina chebeb nawe zegu tito pyemi tiksu ki nangshi chusum ki chungchi nambata benjo chungchi chene
ari rokso ki thabar gyabgyor nawe gyurim nangtu pemi namne rangi chöda rikshung geyi jeba sungyop te dumde chisam suen yubata lakbar du sheyun ki tola dodun penche tabi tone maung bar kola chila shabshu dup tupken ki mirabshik dun tup yuba so ki tamshi nabi jesu pyo ki dyogar chokba ne kundoy namla pyo ki tumu mayin ber rikshung ki sheda shabdo kaji sikbu yang shuna song. The key points of this program are to Kesa strengthen zegu dupsam sargu belhen tu jete kap USAID yi gyagar ta duyu ngeten ba kushab Stephen Olive lagi teng di longa sin ki leshi di migyu zobne pemi chizo ki benjo ta rikshon songyop ki ledun kontor tangyu te yimbata tenyang pemi namla lege kogab timbatang lerik jongdar nangyu pemi rangi rikshon songyop ta longju ki rawan tegyu zobe gyagar ta peyu lo eshiya yong ki pemi dedun songyu te yimba songsong. 대신 광기 다리기 레시테 탱마다 멘다와 카리 유민기 디게 살교베 티와 렌데트 ngansu leshi lagdar chegen zamyeba타 le시테 튕귤 난겐 소부테 아리 망초탄 콘남베 비밀이 이체테 인골 송바탄텔 데베 로망 난두 레시 남망시 착수응아 빼유바 테달라 야르게 땅데 균교 난규타 레시 디추 ngansu USAID 이 레주 반남 비밀 딕수기 겐콜 완남타 비밀 핸두 차시 땡규테 케친부 이바 송송 대신 공기人民 아리 슝진 사벌레블 녀바탄 데네 레시텔 케발 도민 기 티월 렌데트 만수 페미 토베베 레시테다 데베 롱오 니슈sam기 링라 아리 첩시 초반니게 슝진 갑네 베신 유바타 데베 로추sam기 난도 아리 페미 로교 망루 침바마도 뇨루 침메다 다다 슝진 살베 가린낭 담마낭 니 슈즈 티기 메강 아리 망소기 셈낭 페미 믹세기 삼시 유바 송송 and Republican administrations. It's clear that the American people have a special place in their hearts for Tibetan communities. 자웨 로 에시에 페미 두두기 벤조 단치조 리슌 제기 스뉴 컨트롤 베베 레시딩이 아리 록소기 벤조 퉁규보 페미 딕조더 벽이 탭서 송제기 라다나데 갸갈탄 페유 독숨 난네드 페미 지조기 대된 라따견타 벽이 최다 리슌 콤스나 메냠 균진레 레된 잠규레도 캐슬레시 운제단 제베 서크에 작담시 된베 나미나토 페미 딕조기 시견 펜버스링 초기 아리 록소니 페미 딕조기 로망링 로규 템베 토고 템부 시타 이알게 레시 망베나 펜조 하자 침분난기 시기 바마세 만줄 핸도 무트 냠리 나버 투치 체슈타 페미 지조나 튜닌 댄싱 균네 투베 규와 동체 냠리디 콘토르 당규 추셈 템부 요걸 탄텔 대답이 레시 살바테니 로에시에 페미 두두기 벤조 단지초 리슌 제기 스뉴 콘토르 동월 dungyugi komdab chebushik yinla teni nganzu rikshun gyunzinda suigyun sungyob chagyu bezun tsam mayinbar maungbe purab chagyu namla gyune tube dunlam sangbushik dungyu ledun shikyan yinba reche songdu.